Abakunzi ba Mountain TV Rwanda ndabasuhuje igitondo cyiza kuri mwese ariko by'umwihariko ikaze mu makuru yacu tukugezaho buri munsi ndetse n'ibiganiro tuba twaguteguriye kuri ubu ngubu. Noneho mu burasirazuba bwa Kongo haravugwa ibindi kuko Perezida Tshisekedi ndetse n'ingabo ze za FARDC n'abaturage be bifuje gufatana urunana kugira ngo bayoboke iyi ntambara uko biri bugende kose. Biyemeje gutsinsura by'umwihariko M23 ikomeje kubajujubya. Wakibaza uti bimeze bite? Abayobozi b'ishyaka ryitwa APCN Alliance pour un Congo Nouveau basabye urubyiruko rwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kujya mu gisirikare ku bwinshi kugira ngo bafashe ingabo z'igihugu cyabo kwivuna umwanzi M23 imaze iminsi yarababujije amahwemo ndetse no kubura ayo bacira nayo bamira. Perezida w'iri shyaka witwa Junior Mambembe avuga ko urubyiruko ari rwo maboko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bityo ko ntirwagombye kurera amaboko ngo barufatire igihugu cyangwa barufatane igihugu rurebera. Avuga ko abasore n'inkumi bakiriya gihugu bagomba guhaguruka bakajya mu gisirikare kugira ngo bahangane n'abanzi bacyo baturutse imbere mu gihugu ndetse n'abaturutse hanze yacyo. Mambembe yasabye urubyiruko n'abagore kutazitabira kwiyamamaza mu nzego z'ubuyobozi bw'igihugu kugira ngo bazabe ari bo bakiyobora mu gihe kiri imbere, kubera ko ngo abenshi mu banyapolitike b'i Kinshasa bo bamaze gukura bageze mu myaka myinshi. Ishyaka APCN Alliance pour un Congo Nouveau risanzwe rikorera ahitwa Grand Katanga ariko rerutse no gutangiza ibikorwa byaryo i Kinshasa nk'uko Radio Okapi ibyemeza. Hagati aho isi muri rusange yahagurutse ngo irebe ko ibiri kubera mu burasirazuba bwa Kongo ya Demokarasi ya Kongo byahosha cyangwa se byarangira. Angola ni iri ku ruhembe cyangwa se niyo iri kubihihibikanamo cyane, kubera ko kuri uyu wa mbere minisitiri wayo ushinzwe ububanyi n'amahanga Bwana Tete Antonio yahuye na perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Felix Tshisekedi Chilombo nawe bari bahuye ubwo mu cyumweru gishize. Hagati aho isi muri rusange yahagurutse ngo irebe ko ibiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byahosha. Angola niyo iri kubyirukankamo cyane, kubera ko kuri uyu wa mbere minisitiri wayo ushinzwe ububanyi n'amahanga Bwana Tete Antonio yahuye na perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ndetse n'uw'u Rwanda Paul Kagame. Hari mu bihe bitandukanye abagezaho ubutumwa yahawe na mugenzi wabo Joao Lorenzo, perezida w'igihugu cya Angola. Joao Lorenzo niwe muhuza mu bibazo biri hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kinshasa ishinja Kigali kuba inyuma y'abarwanyi ba M23 ariko yo ikabihakana, ikavuga ko ikibazo kiri muri kiriya gihugu kigomba gukemurwa na ba nyiracyo bakirinda kubizanamo abaturanyi babo barimo n'u Rwanda. Ibi ngibi rero bivuzwe mu gihe imyigaragambyo nayo ikomeje, aho abashinja u Rwanda gufasha M23 banatwitse ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda. Abantu babarirwa mu bihumbi mu burasirazuba bwa Kongo bagiye mu myigaragambyo mu mujyi wa Goma bashinja u Rwanda gushyigikira umutwe wa M23 nyine. Kinshasa yamaze kwirukana ambasaderi w'u Rwanda irega Kigali gutera inkunga abo barwanyi. U Rwanda ruhakana ibi birego byose. Agace k'uburasirazuba bwa Kongo kamaze igihe karangwamo imirwano muri uku kwezi, mu gihe M23 iri gusatira Goma nk'umujyi wo muri Kivu y'Amajyaruguru. Ingabo za Loni zishinzwe kubungabunga amahoro ngo ziryamiye amajanja. M23 yubuye imirwano mu mwaka ushize nyuma yo gushinja guverinoma ya Kongo kunanirwa kubahiriza amasezerano yagezweho n'impande zombi hagamije gushyira abarwanyi mu ngabo za leta. Amakuru yakomeje gushakishwa agamije kumenya icyateye imyigaragambyo n'icyo igamije ntago abasha kujya hanze, ariko
ibiganiro bitangwa n'abaturage bari mu mujyi wa Goma bavuga ko bamagana u Rwanda ngo kubera ko bazi neza ko rufasha M23 bakabihera ngo ku bitwaro biremereye izi ngabo za M23 zikoresha, bisa naho ngo nta handi byaba biva usibye kuba ari mu Rwanda. Nta kimenyetso na kimwe bagaragaza, gusa igitutu cy'intambara uyu mutwe wa M23 washyize ku gisirikare cya FARDC nicyo cyonyine gikururira abaturage kumva ko ari u Rwanda bahanganye narwo. Abasesenguzi batandukanye mu bya politiki bo bavuga ko Perezida Tshisekedi Chilombo Antoine aramutse akomeje guhagarara ku byo aherutse gutangaza ko inzira za diplomasi niziramuka zanze nta kabuza ngo azayoboka iyi ntambara, byaba ari byo byaherekeza irukana rya ambasaderi w'u Rwanda Vincent Karega wirukanywe muri Kongo akoherezwa mu gihugu cye cy'u Rwanda. Ariko ngo cyakora andi makuru avuga akanashimangira neza ko Perezida Tshisekedi ubwe ndetse n'abamwungirije baba bazi neza ko badashobora gutera u Rwanda ngo kabone nubwo byabigenze gute. Abasesenguzi bo mu mboni zabo bavuga ko bizaguma mu magambo ndetse no kuzamura igitutu, ariko ngo byo gutera u Rwanda byo ntago babibona hafi. Nyuma y'uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yirukanye nyine ambasaderi w'u Rwanda, bamwe mu basesenguzi bakavuga ko ibintu byerekeza habi hagati y'u Rwanda n'iki gihugu cy'igituranyi cya Kongo. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi uherutse kugira uruzinduko mu Bwongereza yagiranye ikiganiro n'abanyekongo baba muri iki gihugu bamusaba gutera u Rwanda, abasubiza ko inzira y'ibiganiro ariyo hashyize imbere, ariko ko niyanga nta kabuza ko habaho intambara. Muri icyo cyumweru Tshisekedi yatangarijemo ubu butumwa nibwo intambara hagati ya FARDC na M23 yubuye, aho bivugwa ko igisirikare cya Kongo aricyo cyakomye rutenderi kikagaba ibitero mu birindiro by'uyu umutwe wa M23 nawo ugatangira kwirwanaho. Kuva intambara yakubura, umwuka mubi mu mubano hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wongeye gusubira irudubi, ndetse bamwe mu bayobozi mu nzego nkuru za Kongo Kinshasa bongera gukoresha amagambo aremereye ku birego bashinja u Rwanda. Byafashe indi sura mu mpera z'iki cyumweru gishize ubwo guverinoma ya Kongo yafataga icyemezo cyo kwirukana uhagarariye u Rwanda mu gihugu cya Kongo nyine. Minisitiri w'itumanaho Patrick Muyaya Katembwe akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Kinshasa yavuze ko iki cyemezo gishingiye ku kuba ngo u Rwanda rufasha umutwe wa M23. Mu magambo ye yagize ati amashusho yafashwe n'indege zakoreshejwe mu bugenzuzi hagaragaza umubare munini w'ingabo z'u Rwanda zije gufasha M23 mu kugaba ibitero ku birindiro by'ingabo z'igihugu. Kubera iyo mpamvu inama nkuru y'umutekano yasabye guverinoma kwirukana ambasaderi Vincent Karega mu gihe kitarenze amasaha 48 akaba yamaze kuva mu gihugu cya Kongo. Amakuru hari ubu ngubu nuko Vincent Karega ndetse nabo bakoranaga muri ambasade y'u Rwanda muri Kongo ni mu mujyi wa Kinshasa ubu ngubu bamaze kugera mu Rwanda. Ni icyemezo kitashimishije guverinoma y'u Rwanda, nayo yahise ishyira hanze itangazo rigaragaza ko yababajwe n'iki cyemezo nyirizina. Iri tangazo ryasohotse ku cyumweru yagiraga riti u Rwanda rubabajwe no kuba guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yafashe icyemezo cyo kwirukana ambasaderi Vincent Karega. Ngo muri iki gihe dukomeje gucungira hafi ibibazo bya Kongo, abashinzwe umutekano umupaka uduhuriyeho na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubu ngubu bari maso. U Rwanda rwakomeje kandi rugaragaza ko kuba ingabo za Kongo ndetse n'umutwe wa FDLR washinzwe n'abiganjemo abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda bihangayikishije cyane u Rwanda ku buryo rutakicara ngo rukomeze kurebera, ahubwo nabo baryamiye amajanja bakurikiranira hafi bibera muri Kongo, kuko ngo isaha n'isaha babona ibyo
bisasu cyangwa se izo mbunda z'intambara n'abasirikare ba Kongo na FDLR barigoma bashobora guhungabanya umutekano w'u Rwanda ndetse n'ubusugire bw'igihugu cy'u Rwanda, ari naho u Rwanda rwavuze ko ruryamiye amajanja kuri iki ngiki. Reka ngushimire rero aho wakomeje kudukurikira ndetse ukomeje no gukurikira ibiganiro byacu kuri Mountain TV Rwanda. Kora subscribe maze uduhe na comment hasi aho ngaho inkuru zigeze kugereraho igihe uko zibonetse hirya no hino ku isi. Reka twongere mu bindi biganiro.